Hello friends on ke bai tong bai ani o first blog kun sai rung nak rajak bai ke o blog no nung mane je Tiprato Bangalore ro thangmani tai lama ro ko tamang kisa tong thong to aborong ta phunai ke first blog ba kun sai tong khe nak rajak bai ke norok nai enjoy khati solo 이거 디브라하니 하살로 타나이 가 저건 그바 니지니 아마 바부니 아시르발로 나나이 블레이 아방니 기샤 아마 바부니 아시르발 마나 하다 너로 보록 당리 너 엔조이 카디 그 나이 동니 함바이 일부러 밟으셔. 아시나 3 বছর পরে Ulotai nugara kene nainarang maso 2 বছর পরে ফাইছিনে হইছিল তো মখান বাবু আমাগো মামি Sintawo panaika Maharaja Birprum airport ro nai tunai
Ko sengtawok finalist ni Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ko ni airport so ka norok enjoy khaji taung sin se tewa biro rosana tabo goro sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ko ni airport boarding pass na singlajak ko ka birar naikha iko sengtabo asuk kadang mana sing pore Agartala to Bangalore thanan ready no angkha kono rok nai enjoy khaji sakani nazar rok botoi Betul? Wah, maya yang cepat mah. iko sengtabo finally 2 ঘন্টা 40 minute flight kaman pore Bangalore sokaika kono rok Bangalore jagar kisan nai enjoy khaji te botiro So, nice road, nice road. Airport dulu lama. Punya. Kadang kajiri. 이 앵디 자가 타순. 야 그러요. channel to boleh. Kau berinya Bangalore roti bareng gerung. Hama himbai je ane au video ba an blog nai rongo ke noro tetang to subscribe hanya na nang ya post to kan nong mai video samka ke taitang sa next blog noro juri
মানে বতই সম্বন্ধে ব্লগ খাইয়া কেন কমেন্ট খাই দিব সেমন হামবাই और कहा